Atamu duana tika winye bot jomu giebone. What ya winya? Oh boy. Be the deep RDC Gago district. The deep Kitega Nok Nabingson. La wang won koma beach. Kati kin wakany me Agago. The deep speaker, Honorable Jock Kitang, me Agago district local government, Councillor Beach, Mahati sub-counties, Mapat, Matie, Yagago West Kakany, Wigiko Miadek, Mati Kinwa, Wigiko me school management committee, Maubino, Wigiko me PTA, 8 teachers, Lupwonye, LC1 Mapat, media team, PMCs Matigador, Wainero Matin, Anna Moroba, one Watima Bear, Kid my MC Wajokwere, Kacoke, Numero la Deep Minister, Eneo Biro Yabi, Kio Gona, Kim Kuntual Apology, Nibi Galle Manok, Yene Tieki engagement Mukene, Marco Emero Timo Yabe Bin, Kiwa no ne Pegen Wachako Kacoke, Utimi Wakida Kaoneno Wagalle Manok, Erno Wajoni, Pebi Galle Tutual, Eto meeting Mati Eo Gallero, to where Watam Wachaka Kacoke, Kawagalle, Walego Kija. Watiga Koro, le Dio, Mabero confirming Niti yo, Itika Bino. Kao me Agago, Uchwal apology, Mamege. Luak Mati or Kan, Piwele, Mago Bino, Anya, Kiluni, Anua, Ricky, Richard, Atiela member of Parliament, Machung Kilwak me Agago West, the Parliament me Uganda, the Parliament me Aparachiel me Uganda. Luak Matie Antina Luo Numero Wabin, Wanyam keep me Ponye, Waneno keep my Ponye take a word query, Yagago to Twala Yagago West. Uweko bara wa meniro matin. Kile mwono wachoyo wiene. Building future for our learners and reshaping focus of our academic excellence in Agago district. Magonye kile wachule ne. Yupa nyimpa lutino wa. Yupu kip mekwan. Ki meddo kero me kwan paletino wa ya Gago West gin mau kero watin enu wa yuba nyim paletino wani ni kuno wa chui kwan amira po LC1 filok mabejo maologo luak amira bena po wuduju Irumu mapapat pi yele matek mau yele wego school tika nen kwere ni la boy won no school penen kita ti kwere kere ka beti watigi goro ero holo twal tie kadong tie te loken mier ke yuba ye wat ku bed nini ku bed maber Tikine, Amera poor look LC1 to 12 more low. Wanero look me quan nini,
Yagago district ki Yagago West. Wa ki kwere dok bene watika chiero kwere. Elsi wan waji kar machon kita kwanti kwere kita dano no karo ki pen kwere. Kombe di kono tieni ni tie mabe tika mede kere petika mede. Ka petika mede kwere magor ti ye. Lok me kwan lutua pekemu ngara chiel keken. Kadi wa school a chiel pebe ke school ma mega mana kwana ye school abone. Ka pen pe oti mema be school abone. Peki blaming a teacher keken. No père pa wan li duju. Tiani school management committee tie. Members na PTA tie. Lupwonye tie. Letero tie. Dio tie. Lunyoru tie. Lutela Roma pat. Ni chaka LC1 wai president tie. Chika choka batini. Tie menen no me yupa nyim me kwanwa. Don wa yubu ni e teacher kene peromo yupo. La puon kene peromo yupo. MP kene peromo yupo. Eto ka wan wa choke ka achiel. Ki wa neno kitma wa yubu a nyim me kwanwa kwere. En gin matino kelo wa enu me nywako ki menen no kita a nyim me kwenye wa betie. An pe amaro lok me belem gen. Ka ginu mo bale chimu wangano ni ngari yini ye balo ngari is a collective effort. And then ka was succeeding. Pege wa MP you succeeding on your a teacher one when my heart kanyi. You know what succeeding. Kitini. Ana biro ka penyu tamu ni wato tamu ka chiel we kwa neno kitma wa yiro rom me kwan ya dago west kwere pien ni kwan ene tigina chiel ma nyimwa kurri me kwa tie kwan che alego wa me kati ki plan ki yu mere ma wati ka chiel we kwa nene anyim pale tieno wa ubero mabe ya beberu yom ka jomu kenne kelo le tieno gi ya gago west ka kwan piene kwan ya gago west ti mabe loyo kama giti yen ero pe wan ki ya gago west wa kwanyo le tieno waro wa chwalo kamu kenne ka kwan ye piene kwan kunu ti mabe le tieno karopen loyo matitumba do ka waneno yupanyimwa yume kwan pe waneno katu pen keken waneno kit letieno wa beru ni morals kombe ni kai winyo letieno matieno ma biluogi ni agu ni John put their school going age children ngomo ti me wi letieno wa konyo letieno ni letieno pole ri bot lu nyorone unyoy dan kwan manyore kabera rione yani kabero ma waromo yopo kia nyim pale tiano waye tipi kombe de pula pe ki lok ma pol amero winyu ki borwa kit ma mier wa yubu ki yo me kwan ya gago waskere ana poet trat a jodu lego dong wabe free wabe open na wajo ni blame game petero wakamo bed free me wacho gim ma mette nyo gim ma ini tamo machalo dano wa waromo tiro ka chiel me yupa nyim me kwanwa ya gago west alego luoro ko bed pe bon ngatimo this is a family watichalo family achiel walo chalo family meneno get ma nyim ka skule wa mapat ya gago west beru west
School mau bino kai bedo ka winyo ne kita dano introducing kom di kwere. Watiki school piera depu ya chele ya Gago West. Ma wano tikanyi. Bino wakanyi tieme yupukwan school egini otuju mati ya Gago West la bonha poka. Ti konni kachane go tie ameru mukenne uyena agirta kanyi. Puri pikombe di ana poestra